تماشەبانین هێژا و دەلال جارێک دن دیسام خەلەکێک دن هەردوورەنێ ئەس نەها تێستێکی چێ بکەم هەگەر چێ بوو ئەمێ بێهێڵن ڤیدیۆ و هەگەر چێ نەبوو دوێ دیسان بەگەرین پەروەردەین ما vê carê li ser bexlemêneyê de me çar mexamên bingehîn ê got strana Kurdî li ser çê dibe me çêkirin îja an hamê herin bexlemê û van çar mexama li ser bexlemê jî lêxînin. Di destpêkê de bexleme çi û çawa lê dikeve em ê ewil vê bidin naskirin. Bexleme bi piranî ji heft têlan çê dibe. Di têl li jêr ê zirav têl qalin li ser e di têlê nîv qalindî di nêvî de têla zirav li jor têla qalin li ser û hinek jî têlek ziravtir dideynin a rasol û helbet a binî jî têlek rasol e yek ji wan got belkî got qalin pişkî ew jî rasol tê û hinek jê têla rasol a binî radikin normal di têlê zirav dihêlin û hinek jê dikin sê têl lê hemî jî sê alametin yanî her yek li vir alametek tê bexleme vî şiklî tê lêxistin. Dixwazim ji we re bêjim di rengê bexlemê û sazê ne wek hevdû ye. Saz normal tê saz wilo lê dikeve carê dirinjor jî erê lê bexleme newle ye. Bexleme bi rengê ewdê tê lêxistin. Di bexlemê dî tê xwarê wilo jî çê dibe lê bi piranî bexleme di vê qismê hanê de lê dikeve bi piranî ji bo wan zanibin. Bexlemê û qasî zehmet nebînin çima ji ber ku munelimên tenê têla nêvî û a jêra vala hûn bi hevdû re girê din munelimên bexlemê lê destpêkê ev em nikarin bêjin tealimî hemî tiştî ev zêdeyî 25 sal e ez li bexlemê dixînim û hîna ji mir dibe ji bo wan zanibe çi qasî hûn lê xînin û qasî hûn ê hîn bibin. Yek ji sirên bexlemê ev in di têla nêvî û a jêr bi hevdû girê de û heme alametekine xebewa de ji bo wan zanibin. Îca di bexlemê de bala xwe bidine vê çawa çend cîya tê lêxistin mesela ez karim mesela min li vir alametek nefsa alametê vayê nefsa alametê vayê hûn karin ji xwe re hêdî vegerînin û lê binerin bê yanî alamet min e alametê bexlemê çawa li çend ciya yekin çawa wek hev derdikeve yanî dikarim mesela wilo lêxînim. helbet yani ne de destpêkê de nikarin hemî tiştî fêm bikin lê ez di destpêkê de wisa didim naskirin bexlemê got dim naskirin
إشبوك يعني مزانبن ببشرنكية زحمتي تناي زحمتي يكجاري تناي تشتك زحمت مبرين هاجي قوتي اللي بيشيا حسكرني تناي دنيا حمل سر حسكرني شبيه واللي سر حسكرني جيان دبه وحسكرن تنبه جيان نامش إشبوك ونزانبن إيجار وان تشتي وسا شخور زحمت نبينن وتشكي وجي حسبكن إيدي نافي زحمت سرت تناي بالا خودني شتيلا داويش بغلمي بالا خودني أبا هني خواري از وقتی الورد خينه مثلا من بالا خودني زحمته خوشه إجا فالا دبغلمي ده قركي بكتيك بكارين هذا تيلا بني الآب نيدخم عول جنيفي شتا زحمت بغلمي ده زي بيجم إجا جانا دي مرد شتي خوشي بيج وجانا عين خوشي تشتان زحمت بغلمي تشي ريشا بغلمي نوكهفه تلخواري تشتكي تلنيفي تشتكي تلجور تشتكي نوكهفه إجا دسا زيده وكفا قلت لي تخيل مثلا كرمانجي تراني كرمانجي لنا خير يكريشة ولا خدني يكريشة ليه دبغلمي ده ريش جلكي جداية الخواري والنيفي والجور حرجة هذه برنجة كده خينه لي أو هيدي بممارسة قفا مروليت خينه مرو وصا هيدي هين ده أمي نها ناكف مقامه ده بس مخست از بغلمي وبدون عسكرن بغلمه نوزده پرده وهنه نوزده پرده اوام رش في آلي خوياناك خوشك ولو نوزده پرده لسر طنبوري 24 الطنبور 24 عملية خن زيادة تره وكيدهن لسر بغلمه دوزاناوي همي بيجن بيبشرنجي چيد بي و بپرانی تشتگو تیم بیرامه و تشتگو ازانم لسر بغلمه بیرنگینه ایجا درسین دین همه تیک هفن مقامه کیده و جوهی مقامی همه دست به پرورده بغلمه بکن ببینید خوشیه ده تماشاوانین هجا و دلال ریزان شیخو بواره